Ассалаумағалейкум. Туғандар, аябай арзан, анан сапаттуу машина издеп атасыңбы? Анда Нурс автосалон кызмат алат. Туғандар, Mitsubishi Galant 1.8 93 жылкы 85 000 сом. Туғандар, видеоны аяғына чейин көргүлө. Туғандар, Nissan Apollo коду 130 000 сом. Туғандар, 130 000 сом. Туғандар, ассалаумағалейкум. Бұл алдыңарда Golf тройка туғандар 130, Nexia 150 000 сом туғандар. Дальше көрөрүңүздөр. Туғандар, 2009 Nexia 110 000 сом туғандар. Vento 90 000 сом, 1.8 Mono 90 000 сом туғандар, 90 000 сом. Kia Carnival буюрса, элдер көрөт, ойлонуп атат. Ата 215 000 сом басы. Так, туғандар, дагы бир жолу салам алейкум. Бул алдыңардан Nexia туғандар 130 000 сом, 16 клапан. Бул болсо, бул не Daewoo Lanos туғандар. Бул болсо 55 000 сом, 55 000 сомго силер туғандар машина тирижин таппайсыңар. Анда эмесе бизде грузовойда бар, Абдулла көргөзөт. Кеттик. Туғандар, грузовой аябай арзан баада. Маздан айтып коеюн, 130 000 сом туғандар. Mercedes Sprinter бортовой 2.9 TD 450 000 сом. Сапог грузовой болуп жасалган, наращивание, усиленный рама, наращивание бар, бүт полный бар, документ таза 300. Могу сапог болсо 115 000 сом туғандар, 115 000 сом, полный на ходу. Гигант болсо 550 000 сом туғандар. Тайшы кетти. Так, туғандар, Daewoo Nubira деген машина туғандар, бұл биздин Нурс автосалонда бұл 120 000 сом. Мындай баа таппайсыңар кыргыз номерде. Бұл жаңарда Audi A6 туғандар, баасы 300 000 сом. Машина почти без вложений. Дальше анда эмесе Абдулла бүтүрсүн туғандар. Туғандар, так что биз кызматыбыз анан могул жакта көрүңөр. Бош машина, бош местолор бар, япошка машиналарды алып келгиле, япошка машинаны сатабыз. Так что туғандар, акчаны алга, Нурс автосалонго келгиле, буюрса машиналарды сатып беребиз. Так, туғандар, ассалаумағалейкум. Муж көрүп атсаңар, машиналар шыр кетип атат туғандар. Так что машиналарды алып келгиле, коюп берерле, стоянкасы менен рекламасы бекер коюп кетсеңер. Туғандар, көргөнүңүздөргө рахмат. Теди ак сапог тартып койчу. Ак сапогго туғандар обмен бар. Кааласаңар кошуп бересиңер, каалабасаңар кошуп бере албайсыңар. Ассалаумағалейкум.